Karibuni sana kwenye ibada yetu hii ambayo Mungu ametusaidia kuwa pamoja kwa ajili ya kumwabudu na kulisikia neno lake. Jumapili hii ndio tutakuwa tukimalizia crusade yetu kana wachumoni watu kedha tuimino kelia crusade ya itu yanza tani Migwani Mwingi West Kitui County na ngutunga mubea munoni kondo wa ndwala munetikelie kusacrifice resources sienu kundethesia kuthiuta byandu makwa ubo wangai no bo museo Paulo ebinde mwakinena aisengo yake na kimako na cheba kinene ni kuondu wandu make asya Kristo umie kwa kutuana kwa iko eni matia witikila ula ubo wa mukelanio na Yesu aisie payundu matketi kila matata vitwe na shabayundu mundu thiu matabia ate mutume be kutumwa ni Ngai na theni na mwandu wala Ngai ukunengete mothi ukite mayiti kila kutuma hata mwe Yesu maiku kwata kuoko maikuya henda ukatethesia uya wa mwiai. Haleluya. Paulo akinena na kanisa muthenomwe isikana musosu nwesia kukwata ameye naliwanyang'anya wengi nikitwa posho yangu na ili niweze kuombiria na wengine. Usunu la mutumwa Paulo andu ala matesi ndeto ya Ngai masya watuma maema. Amen. Wendo tumana na wenda kuikia kisha na either Ngai akwitite part time kana Ngai akakwita full time na nundu wa wia wa thayo. Amen. Nundu wa wia wa thayo we mwene okitilania uthukume kambunini wandiko imuindi wandiko bala wandikitwe na pati lengi uithi utabani obo ondu pe abuthu metitwe ni Ngai part time na be angi mataiki ya Ngai for provision 100%. Be amwe mayikia na mabinda maingi andu machenda imosa amiswa ya kuikia kisia. Nali anasema kwa Kiswahili, napenda Kiswahili, naliwanyang'anya wengi mali zao nikitwa posho langu. Of course tina kithui akita umetia nikanayunga miangalama syake ngalama syati mwila winayo na akitabania ubomo sio nundu ubomo sio ndusonga na mbe batena mbesa hata mwe Yesu ukakuli andu ingi amwe be andu makwia Lazarus ni wa mutabanio la munene okamba lakini ni ubungu ona mambio talaniwa pe iba ndungulikila katika atabania la nene okamba lakini nundu wa o matei mangai na kuidhi watutonya kuiba airtime ba TV ni. Amen. Twatabania ukwidhi ya mundu ona teinya ni isi utabania na akona tika bangu line ona baiba andu ni saumila be atabania matonyo tabani obwanga ina kikamba makandhonoka na yinundu wa kiu andu ingi mona yu satani endosi yobondu kaina mbe asi ya andu ku support ni kwatie support nene munopyu. Amen. I think andu amwe ni saku ikalanzina andikie balua
nimaandikie barua cia utunga mubea. Amen. Na bado no kinganite na no tuende atabasha kanisa wa Akorintho kana ila no kie kwenyu nyendia mwiti otethio indi asya kana kulawa umite osie shindu eti sie shindu makanisa ni atumia ndeto mbumu asya na abutie makanisa angi. Amen. Na ambao setuvi na nikana nenu ni muthukume na kwa ina kuiye nditonyo thi utabia nduma kwa bo musi ukinjinji ni balanjeyo angwambi omea bibi ilo lietunge meyo andu azuma ikete kilobo usu lakini nywa mabati vini ni mubinye yaka utuoli kila zoto kalanga nguka nala muiba kanisa ni masako ondo andu mama sako ina muthukuma mbe wa miaka 15 onethe be undungi mukeka ndume inga tabia andu makobo na makuweni wisinye nithi awa waka undi 3 nishetwe Kitui ngatumwa Masaku ngatwana Makueni. Kwa hiyo kamba guonze nimi Makueni kwa muthoni wa ndima nyome eti nzembo imabinyie ni zaidi ya muthoni wa lili kana ng'ombe ciake ndaamune lakini andu mama Masaku ndimweka mana kondu tuithi no tukwatianiye ni naku na nane no ikana nambe kuthuthia nambesu 0714888066 amba kwicha itubire ya muthukumi wa Ngai bau ona muno muno nye thiuthe ya kuona wambikisya ni tungiania ikaibe bills nundu wa timu nene la twinayo ngali ciana ta 1 2 3 4 5 6 7 8 gali nana. Amen. Na ndo asio nze imaileo yana menywa ni nyere no kenda ando asio imaileo yana menywa kwa na kwa muyo na musukumia na ndiyo tabani obo wa kumia nenda umia ngutabazia umie ndiyo nindi kutabi obo wa giving. Nina tusome musoawi ibukuni ya Luka kilungu cha nyanya kuambia musoa 2 kubika 205 bado tuibaya ni chau kituma andu maundu moma taila kanoke ya mundu ndakwata kila ukwenda ni chau kituma ukethia mundu ona ethi makaunda makilia bina ethi mathino kethe imeumukilia binya nuboyete ni wikailite Yesu na Yesu ndakengana. Amen. Ona mwiye akinena na Yeremia amwiye muthenola wina thina ikata bikaila na ndaliuka Yesu amini Ngai mwene ona Yesu atanoka eye Yeremia na Yeremia muthenola wina thina bikaile na kangwa na kwanga kuonia maundu manene na mebinya utamesi. Haleluya. Na yukitumi ni chao anaasa netuasa na ke Yesu asya boya unduo na wibo kwenda boya shitwani yakwa na kwanga wika so kiba dukanyukili kilaba nitwa boya shitwani yake na kiine ekika nitwa mwika ila ngaiko waliuki indi usungio ni ndaliuka noula iyo umundi tene na tene. Amen. Lakini pe kuboya mundu uboya pe kumwika ila ukethia nduna mubikia. Amen. Abalamu ekaliate kana Nanga ya mumilila mwe Balamu sisya ndata siya itune na ewadhi no itale asya italika ewa ethi ya mundu akethi watonya utala ndata siya itune kana kithanga thila kiute wa ukanga akethi watonya kutala osya waku na mwe ya ngaku athima na ngungu ila wabikie baya Shekemu ila wewe ninge umekatiwa andu make ewa ni Ngai ndino
nganengo shao wako na ndewa ni woka newe eiwe ndi ngaminengo shao wako eiwe sisha asisha ewa ndi ino ngaminenga ushao wako atabiwe engungu mukae ngungu patenda lili yokwata mwana. Amen. Na aitina wanewe watho ningai aiboya na etele kalie miaka 25 atakwata kana nebindemwe esa understand kana mboya tio kutabia ngayundu ukwenda pe mapinda ukula shangai nake au tabie enda ata. Hallelujah. Pe maundumata sunge wane mwiyai sitwani ya Yesu Kristo nina boya mbike pe maundumata sunge yawo na Balaamu amukulia mwiyai ngama nata kananga akwata kana itina wakwete la miaka 25 mwiyai ndetendembo ng'ombe mbui ilondu ibui nesuithe ebui na sindishwa haina sio ndamanda in fact akitio liko kitu ni osa ng'ombe ose londu osa mbui nae waninga ilo ng'ombe mbui londu upatwe meondo eli na ukiya mondo mwe left nongi right nae we bui wiyengaliko emwe nesuingaliko emwe hinguka kwa sanzembo yakwa hata buni mwihai. Yani imagine delay ya Balaamu yonde Balaamu aseletwe ni kwithi watesi kila wathiwe chosa kikwa sawa na mboya zei ya kanywa chosa wana ndembo wabikabu yanasa mami tulio na minga dililio meokia Yesu iwaibie ndembo iwamini kila kindu na akenga ya kwata na shamabinda maingi wea wake na mabata maitu nundu ngai wea wake mbado no uende ngai no withio kimuia uimwitia mwana na keyoba ngai enda bukanisani kwenyu uende uwe pondi ya muya kanisa uwe ibila siya kanisa oba ukwenu ibatonye koke dheo kwete kuiyanga iyo muya inenge mugo kitheka chakwa nono kangwithi ya kongethi kuishwe na keyoba ngai enda wikie chain link kiwanzani cha kanisa wenyu yani withi ya kiwe kawe ni wangai wekia kitheka cha munda amini nyumba ya ngai chain link wethi ya mungino mayuka kuingi ya ng'ombe bau wethi ya na mungi nda ukomi abo yuisibe anumeke wuthi wakuthia ona murunu abiti Tanzania ulikakomba unina kiuma amia yani ukwithia ila tweki ngai sindu shake privacy yani ngai athukumanana itu na sindu shiki bathukanyo hendwa. Hallelujah. Kwa ila Balaamu wekio hai esio kili ethia sare sawa osarola mekalania miaka yonze ataitaba no manye satani ni ukita kindu kila kikitumini changai kuthono kasindu ile ingisionde. Imagine Balaamu watu asara mekala miaka mbewa miongo dhanza tumatakwata mwana muthenola waneliswe muthukumi hajiri akomie nake muthenyomwe ajiri itaba lakini Sara ndaitaba ashoka Sara akwa Balaamu atwa kibeti mundu mukaeta wa Ketura akomana Ketura asya kana kambe kakeli kakatatu kakana kakatano kadhandatu Ketura asya ya Balaamu siana dhandatu lakini baba Sara undu ibobe na watho wangai undu ibobe mwitikiwe mauta wangai undu ibobe kitumi changai mutwano ya wosiana meindi ngai ndaiko ungi wa Ketura ngai ndaiko lakini baba Sara ibobe kitumi changai na wade ibobe tauma kindu dayu witu tuya na mangai na tuya dhukumi mangai bema wisilo maingi tuisila na makau maingi tukita dayu ni hu na be makau methi wa matukiliti vina. Hallelujah. No kedia tuina stamina ukena we don't have spiritual stamina to deal with that enemy, to deal with that battle. You need someone else mightier, highly anointed and prepared to wage your battle. They are battle
battles that it takes another person prepared by God to fight your battles. Lakini misinterpretation ya Biblia la tunaona mitulio vevola wenzini wabaza no weni na ke Yesu lo mutangie no ndangie Biblia lo soma no yanzu zo manga yola wisi no weni si twanene tuyana na tuike ana na thayu ni hu na thayu ni ula ukite pe mu nyono mandu makeana. Hallelujah. Kamu tuungililenge thayu ni hu tui ula tunai no la tukethiwa teike anana ona maunduni mabeba pe andu manetwe mamlaka manene ningai pe mundu nengetwe ni muye kwithia ini charge wa kinjinji. Hallelujah. Pe ungi unengetwe ni muye kwithia ini charge wa kindu takasoko ungi akaneo kwithia ini charge ya sub county ungi akaneo kwithia ini charge ya county ungi akaneo kwithia ini charge ya country ungi akaneo ini charge wa kwithia a region ungi akaneo a continent. We are enabled differently for different assignments of the kingdom of God. Hallelujah. Sabu chibu onaka kwa watu imi kadhilili wa mitu uliwata. Amen. Ndesha kwithi ya sabu chibu na niwe chibu. Hallelujah. Ndesha onaka kwa watu imi kudwata. Onokethi ya eani andu na county commission hata. Ndesha kwithi ni change ya location. Mubaka apromotiwe atwike chief arimenia ni change ya sublocation na ke chief onokethia ekasiambwa hata onokethia yani ya makwata ule mtu meweta wa makwata onakaunda imunda na ke chief ndesha kwithwa ini change ya sub county usiwe ya wa ACC assistant county commissioner na kila mundu ona maundu ni maki beba wisi pala bethi ya wana mitulio na nduka mbugugu ni bau boni wangai wewe nzeti ya nene ngayula we nake no we nake bebola indini wagno indini yakwa Biblia lo soma ni onzoma kwanza na indonya ya niseni angai munango kuthonoka na wisikile binda twabetanga mibaka ya ndaya ala twabuthia timo twithe atwe twabuthia titha atebuthia nundu nayo mibaka ya ndaya ikabetangwa kwitu ou twabetanga tukabetangiwa ukethi ala meungu akuma ile okunenda ya bai mundu okunenda ya katusome musosu tukwatianisi Luka kilungu cha nyanya kwambia musome ngweli na ile Ngai ula wanyubie Yesu Kristo na amutuma onga yusino wanyubie Betelo anyuba Yakobo Yohana Mathayo Marko Luka Bilivu endelea luende Yudasi Kasonge Bartolomeo Tomaso nezi mwabinya byu ongayola watumie Yesu nungwe wanyubie hana matuma na yu Biblia asya mudhenyomo Yesu amina utabania moingo wa ukanga wa Galili eya amanyiwa make tuinge twende imuingo yongi wa eya twende imuingo yongi wokanga na Biblia asiana onde mali kanga lawani na ila mali kienga lawani mambililia chalo chakuthi muingo yongi wasoma ibukuni ya Mathayo asya no kangani usu kwa ingalawa ingi. Amen. Ondu wenda kuelewa ne sapyo yulua portion isu twasoma na usio kioka soma Mathayo kilungu cha nana kwambia musome ongweli na 3 kubikawa meongweli na mwanza kanoka soma Marko kilungu cha kana
muso wa 35 kufika wa 41. Amen. Anena na Asia tuingi tuende muingo yongi wokanga with the assignment Yesu wainayo pe uya waile otedia muingo yongi wokanga hata mwiye Yesu mundu ndaenda area na ni kwithia bala winde na wia ndina tuina vunga savali ya to cost over 400,000 kutoa crusade mwingi ni kwithia ba masakuba ibandu tabania crusade twathi ni kwithia mwiyai nundumie ko na andumie kijijini cha kwitu last year na andumie in fact nionza ni Kenya naambia twa mkutano baya musi na noka na uka Kenya na banga either January kana Feb na likana ina tangasire ngasya mwi wa keli newa ndebanga sindu itano kanesa usiwathila wakatatu ngwendo banga mwi wa kana school shabingwa ambia no unaenda so nombaka pe mushi wa mundu wibikiwa nubo usukuma nzatani kana mundu ibunzatani ukwete kuya mutumio kwete kuya kibetiki kwete kuya ashima kwete kuya kana shana ikuya na tikuithia athukumiala manga imeboti mawo ni mawo lakini tunengetwe assignment si tofauti nicho kitumi iso ethenu ngai ainenania na ngoya yakwa no wachuma neso pende toneke yengoni yakwa kana mabinda maingi atwita nithie twilimitia nundu be atabania matumitwe ni ngai mabikie ngosyonde lakini satani aitwiki atumasabu na tukwambia kwa si lack of resources otumasabu tubuthu twata withi ethiana umaba na twikani thi utabani Eldoret be kanisola ndabanasya naenda Kitale be kanisola specific ndabanasya naenda Mombasa na yuma binda maingi ila wathi walika yungu umbrella ya ndini fulani with ya wabingia andwangi fulani out. Hallelujah. Na hicho kutumio kuona Apostle Nganga, Apostle Musili, Ezekiel, Pastor Ezekiel na langi onde meka mikutano minene maithi town fulani maenda aiki ya mkutano independent with ya kila mundu free kodi nundu ndini onawa mita olingosti the spirit of the living God fire and the power only bado inaka aspect kambaudari na yuila wathi kwa ngalama yaku hundu no ndiye kuostiba kwa ngalama yakwa no kuikondu ukwenda nukangu ikaile lakini yethia woka kwa ngalama yaku ukethia ndo siika na kiki ndu kimwe chatethise mwe ya Yesu unduma yake kwithia na impact nene in fact ndini isie ya andu kwa access mumo wangai na nasia ndini na wetila sindu sio onze siandikithitwe baya kwa ato ni general onesu enyuma atia ya Holy Spirit eweka no ndini ita religious organization yani ngwata niyo ya kindini itawu nesia ikalimiti yandu kenye iathuku mimanga hii onokambo uyathuku mimanga hii makaumala undu mwiye wa matumie makomisha adia keki ya iema kana adia keki ya mkutano na kathocha andu abikia mathayo maingi pyu lakini undu wako avoid ngalama na stare ukameke ashwa kila Saturday major town wina pastor friend so ukaenda kwake no yasi watethia we wa mwiya lakini kwithia wa utethia we one sighted Yesu amea tuinga muingo yongi
Kuna assignment. Na Yesu alikangalawa Biblia mwe yasia ya Kisungu yasia akoma piloni. Amen. Pilo. Ewe sika pilo kedi akailila mutowe. Wawona tabata ibomu. Mwana wa Ngai Yesu Kristo akomete chauni piloni. Iyo wile iliyo komete. Version ingi ya kikamba nundi manyapo asia pilo ya asia akomete mutoni. Ewe si watu ika muto yu anene ba. Lakini edhi pilo at least ni kudescribe nesa. Pengine Yesu alikangalawan alikakuwa nde kiandi na osha pilo na akomesia muto wake. Nulilikana muthenomwe akinena ati asia biwasie mawikalo na nunyisia yaya siendala siasio indi mwana wa mundu ndaingwa bandu onabailela muto wake. Biwasie wikalo na nyunyindala siasio singungani nambe tindi indi maudhu momaku maiuluandi mewe uni wakalili mwana wa mundu ndena bando na baile la mutwe wake. The Son of Man has nowhere even to place his head. Kwa unundu wa mino na assignment ni nyingi o samuto pilo akoma na maandiko masyanela mambililie chalo na kwai ngalawa nyingi ukanga ni usu. Lakini Biblia asya kisebe kinene chadhe ya iyani chadhe yo kangani na ila kisebe chadhe iye cha kuna kiwuna itulu mosyoka na itulu mosyaki mangalawa ila Yesu na manyiwe make balamu ya Yesu komete isu. Hiyo ndio ililengwa kwa wakati huo. Haleluya. Yani wedhi ya dhoruba zinalenga hii ambayo Yesu ako ndani kwa sasa. Na kibucho kila na maandiko masya na ngalawa ya uso wake huo. Ilangalawa ina assignment ya Ngai. Ilangalawa ekuite mitume. Ilangalawa ekuite mutangi. Noomanya Yesu Kristo auka yuluwa ndi atwekondo wana isitu. Lakini ndawa waike huo auka kwambwa au kiti akwe mukelanioni. Lakini ilangalawa komete ni ya uso wake huo. Na manyiwe imambe ya kuambu imambe ya kwa semba maiti ito adhela ito kwa wisi mwaka wa 07 matuko 23 July twabalukia ngali saluni kaba ya kwela njunja na twa roll ndiye sime anata tu roll itu miango ya tilikangie loksi sionze ya saluni ka tu roll itu okona miango ibingukete bua etemete mudanga twatema at a certain time to roll it bulamini nona betri ya tutangulia yani noni betri ya ngali ya ngosambe twa roll to itwa alikabandu mutauni na to roll it be mwana omwe twa inake weta inyake na inyake twa inake ngali nizo yukulia iwatsa ka wiweta mwenyu mama itudhela mama na yinyake ndebo ndenga alini like ndi madina mwana usu atatieta inyake nyena akwaneta no Jesus na saisu ndu the hours come and save us by the hours ya ukonstruct pedi abadhuku na kwatoka binyaka Jesus Yesu yoka
muye yali eungambe abaluka bandu mutaone upside down ile baya kwa driver na umalelie mbutini etilekie na ukiumale labo ayo newa na mbosi yakana yuthe anitune isibe onge wa wiwa andu wiwa mundu ndukonifa mwana omwe yongi iloko na wamuka utambuje kuoko ithe kuutambuka utambuche kuthie kwi utambuka unene ithie ndunena ukamanya nukwie nakwa nauma nekala bandu baya Juja opposite Juja shopping mall nekala bandu kamuthangani na shisha wethe ingona ngali bitite lakini vyo kawasia kombe itonya kuthia tietune na swani andonya ikata na shana leo kushia kuoko na kushia newa kuoka na kushia kukunge newa kwetikila na laikanga kukumu kuoka sawa kukunge sawa na laungama nekangu nethia angu tabia ndiye tuniwe na shisha nethia bano Juja so ila mundu thayu wake wakwatwa ni muhisio ekaila binyola munene wisi we mwana usu ekaila inyake na umeasutwa ina monga alini isu kubika umundi kubika oyuti unena masya Lazarus Yesu aguwa watu tangiye ngalisu ya thelie completely pure na tuuma vutu amino na university tuenda Juja police station wala yitwe wameshiashu onakumene okamba okulia inaiba uma mundu wejuwe ngalini ambaye kana na ndwa laki osiyesio kiazizi wakulia na iko na moja naishi iko mtu ametoka tukamwambia ni sisi tulikuwa hai nyinyi mko na Mungu mkubwa hasinyu mwenangai mone yani ukethia kakali kakunzwa mwana ucio ndiye kwa ngalingi company insurance ya thela na balana umiye no chaki na kuniwe mwango twende na kuika pii wizondo kuichomoko kuikwatilo mwango kai kukolika wangu na wa hiyo kucha ikatoka juna mwamanyewa imona keku na makaya na Biblia ya shamadi balabe mwiyai mamu wa mchamamu ya mwiyai tuyugua tukone tabengu yo ona mundu othi kwa munene wake no kukua amen mali kwa hii record a record determined yo lalamika mwiyai ndo njali ona ndo ina tei tuyugua Mathayo na mali kwa marekodi nini yo ya yani kwithia nimeusana ni makwete onywa kiwu ngalawa nilikie kiwu na Yesu no ukomete wethia kau ulawa maukia numa kiletie vinya haleluya ni kauwo na numa kiletie vina paye mundu wina upako no kumu utonyokania kiutani kana kakani kisebe kana kiwu haleluya no maende ye kuyana muikioni undu mundu aende ya ekuyana muikioni haleluya ona maandiko manena kuhusu Yesu Kristo na masya na Yesu aende ya hakika hata achuiva kana ekuyana na achuiva haleluya naito muikioni tuende ya tukuyana muikioni na tuchuiva yani tuende ya kuyana na ulondu wende na grow in faith no go wende on become wise haleluya na waema kuyana muikioni wambio tuikangilimiti kana ndumali kithinzi na uo muikio Yakobo akinena musoa wambe Yakobo akinena kana James chapter 1 Easha brethren count it pure joy when you go through diverse temptations and the trials knowing that the testing of your faith produces patience and the patience must accomplish its work
over your life. Anasa makwa talaini utanu munene ila mukuisila motato na mona masoma kila mudhenba mukimana kana kutato kwa mwikio wenyu kushia umisho na uo umisho no mubaka uyanishe uya wawyo hata mwe Yesu kwa mwikio uyana katikati wa matatwa bakosekana matatwa bayina growth ya mwikio babitila baima waema kwithwa na maundu maito mwikio nduyana waema isila mwakine mwikio nduyana waema kukichwa mwikio wa ukilia kaubinya nduyana waema unyibiwa mwikio wa provision yanga induko kwata waema ukomana na mowau mwikio wa bosho ndukethi wanagwo waema ukomana na nyibu mwikio wa kuongeleka nduko kwata mushi mutwano wakwe mudhi ngithanjwa nduka amanya mwikio wa lumililia mutwano shana shaku shaunenga ndaya sionde nduka amana ndukesa kuyana mwikio wa kano na kaubuthia ndwa ile ukitako wa ile ungama mwanyani wakutamushai na umanya mwiya ingai akangeusha mwana waku akutungie. Hallelujah. Ministry wae mo kunwa mwikio wakumisha makao ministry ndio kwithwa naguo. Hallelujah. Mwe Yesu ni hata iwe. Amen. Kwa amanyiwa matatawa ni kana make mwikio wa kuresist kana wa ubindithia nature ila ya rise against mo nundu ikiseve ni nature. Alo kiwu ni nature na ni chalika ngalawani na chalika ngalawani kuzama kwa ila kiwu chalika ngalawa ya mbiyo there nundu iyongelwa weight itaile kwithwa nayo. Amen. Bwana asifiwe. Muthenya umana umite 2020 mwakele na umite otabania Liberia na tuyuma Monrovia International Airport twabekala ndatika 30 masaa moteko mabikie isathe athela nesha kuigwa twewa ndekeswi na excess be mundu umwe excess wendekene na beibila tukano tusiokie na ticket situ ingi twumwe ndekene twaiwa down twaete ya ticket twaete tukonifirm tuikalite yula mushamba wazio kawa ya chizwe simesema kwithi ile njiti yethi na ile njiti abatu ekatu yukila nundu ndi ukile bwa yukila ite baluka yatu ekandi ukila bai bandu tuthi uitola ya ile okuita be misamba ya ite muno twaina ume ma Nigeria nange mangana na saingi makilanga ambuti beibune newe yowe president. Unajua kwa nini na iraisi unawe eti acha we mavuma bwata me ubaluka ugithi ameasu kwitha na watu ikano na sisi msiasiokewa mesaidi andwala mambuki woli kandekebau Monrovia ve agent umbukie mundu ndekebate space na yalasimikie tumutie na twaondoka nundu be wait ila ile okua na yonga lawa idi ana uitola ile okua na kiwuni chabota na niye uso wa kiwu kwa the next thing saisu makuika ila Yesu mwaza nyamuithe ete udhea alo nyamuithe ete udhea hau meazuma manya itu akua lakini mamukulia mwea itu yukua itu udhela nundu imesine saki kiucheke kakieta ikiku ni wisilama uitoni madhayo ukethu kishuke ya mususu endete udhela ukethu abutu adhelela mwana kwa nukunde makibanga ukethu abutu endela muka kwa iwandia mutumia iwandia ukethu kishuke ya business ya kubala yendete udhela ukethu obishini balodhu kuma undu baende
uendete obici waku uendete kuoswe mundu ungi ukethukishuke the investment yaku ni athela sindu ciaku ni ciathela savings ciaku ciende na uthela na ti kwenda kwaku ciilika ni mowau ciilika ni makwani ciilika ni madeni uilika ni macindu teno tonyi maandiko macio mesuma mwamuchamuye na machamuye ni tuthela Yesu ni tuthela mwiya ya mukaime Biblia ciela Yesu amukie akanichikisebe akanitulumo akanyekewo na kwa usia ona kutwika amanyiwa mai 10 na mai aingi kuthonoka Yesu lakini kausuo wasainitwe mwe Yesu ama ukitie ningai ndwaiwo. Hallelujah. Anasa ingi ba ministry ni mathelie na mathelie ni kukitakau utewo nundu iwabudhishe musi waku abeba na wasianga yula wamwitie no wokwitite na wasiandu njali ukethia ndwi pandu nundu wina ministry yaku ukethia ndwi pandu uanisa yungua spiritual authority. Amen. Kuanisa yungua mundu ndi maana ya shawi ngombo iutethia sha mundu su asaini wa makawalota tona ni mwiyai. Hallelujah. Hallelujah. December beka utu wakitie ondo kila mwaka tuikia mkutano baya stadium Kenyatta 31st na twende yo meange moka matuika mbe ndanzi makuikia na ndanzi sui nene kuthonoka wia wangai mabanga hivyo makuikia macha kwa sasa tunalenga hapa kwa sasa hivyo makuikia ndanzi na ya tuika ndanzi Yesu ndikiwa bandu ikiwa pau kwa utu manze kulaunga yuku yutabanishwa hato itu ekalanzi kikao ni cha ichumu muno na nene anaewa na akola ondu siayo ibisi itakia anga ina itezinga inu mambi tu kumanzi akawanza kangi tu twaina amedi mukeki mambi tuyamba ikiabutu ikia ba i property account na kawa bikabandu na wethi awa imumu na saisu tuikuna kiuna ni reality chuma kimwe ni ondoke ni mission in German na iliotia sindu isio nze sikilia na ima ete thina na umeasuna nene amena ndumena makwetwe na ndumena influence niendo kukuelezea ka point ka hundu ngai ukitia mundu na kikao ni ndaivo munene omwako ulia inyi mwezi Pastor Lazarus mwana wao ame Pastor Lazarus mwana wa Apostle Musili. Amen. Na Apostle Musili ni friend wa governor. Amen. Na Apostle Musili ni friend wa His Excellency Kalonzo. Isingainda kwa samu ndo utumia na makulia iloku kuna simu hata vya Apostle na Apostle aitabia His Excellency ito kwithi akitumiki sio tuelesia kana tuiki andanzi bandu bangi kila mundu asiaume to the people's park bala tusungia ngaba na manaki ito kwiso yithi athinani kana munene. Amen. So kausu iwangilite lakini ithe akwata na atumwa na ata na umila ndayelo netwe iyo yambukite iyo atukite kwa undu ikala yungua spiritual authority wisi andwangi mona kutwa kilungu che 10 na kunenga munene wa ulokuungamia kumtwa yonzembo mona atokombo kengu tabia be wibandu utaukita weka wako ukitiwa ona tu yetikishe mauta be makao mako ukitiwa be makao mako ukitiwa be kiku kitonya ukombisha kwaku pastor chako nanga muomo lakini matana alikama kulia makazi wese oi pastor Bishop Lazarus
kiguke kazi we tu mali ilo kwitana itwabiwa. Hallelujah, hallelujah. Kiguke thia ni chesi kithia chosa mwana wa ula mundu mukanzera fathi nundu Elijah ayo ready atuikie pastor wa musiusu nicho woni okatha yuchola mwana kiguke premature death kethia ni esi ndithia yosa ula mundu mukamushuni kana ka mundu mukamusunemu nundu Elisa hivo ai pastor wa musiusu. Hallelujah. Kitumi kimwe cha kwithwa musi waku wina muthukumi wa Ngai ni kuondu wa makau mauka na kausu no uke once ukakwikia muisi wasio ukethanduka arikaba na kausu no wikale o miaka 40 ukesauka itina miaka 50. Yani mushai wa beba ethia wa ena assignment ya kukukitia kau fulani ivinda fulani amanyiwa musuyo bako mumo maiya sani umo na Kristo Yesu makakomea mutomwe nake makadhimishe sinake mebuiliwe ni beba wake ku mekaila Yesu menake mamwe mwini tuthela Asia akania mbuzi akania kisebe itulumo na maandiko mazia na kwaya muwo. Amen. Kwaya muwo no kanga uonze watulia. Amen. Na pengine ene ngalawa mambi ya umya kiuo ngalawani na wethi andi thea iya upload ni ya shoka ya ungama. Hallelujah. Iya ungama ni ya ungama na Yesu amakulia uiba mwikio wenu. Hallelujah. Hamakulia mutu aye mwikio ba wakana tuyete lakini mwikio wa ndwa uneamba kuyana. Hallelujah. Undu ila mwikio umeasu wako maye. Amen. Petelo asuma taima kwesheni nature muthinomwe ena Yohana maendete kaluni sake enda mboya. Amen. Maendete uboya kiwete chekala mwango weta wa mwanake na chatu abu throughout na mesilabu ibinda yonde ona Yesu itabanya chekaloba hindi muthenoso matembetu mwikio wianie na maende yana kuiva machiana. Hallelujah. Moka methi ya kila kiwete na betela mwia tusishe na Biblia asiachaka sametho cha manyichi utwilwa mano sio manyeva haume ama thetu meleo kumakino hizi mabazi tuko tho there no kwide ona tu thetu mundu ndaingwati hizi ona ngunita kasuti ukethe wako na kunona muvu kwa bayuma kindu mabazi tuko tho there na onethia be kindu kingi no tusembe onola musemo wa dunia wasia cleanliness is next to godliness. Tukuya tithete tiyumbanisya future tiyumbanisya future kuamba kwekana nthia mibuko ndiki ndu mundi na swali na mibuko etatu uni kaususia kwa kana mbi yothe atene ni kana shoka ikethia ni muthi na mano sila wa masisi petelo amuhiye tuthete tuseuvite silingi tuingwa hamwe kilo kwenda tuinacho amwe lakini kila tu inachichote ukunenga na amwe sitwa ni ya Yesu wa Nazareti ukilotembe yonosui ati ambio sani we mwana wa mtu wake nuthuku maneza eyo natani kali ye baachua ni ukwenda mundu iwene ni uisinesa kana imaunde namo kokona twizolo no mwambo ruka tenetene musamba wa estate petelo atambuche kuoka ukamata inwa wa matambuka na Biblia sia musamba ambi yotu ilanga na watu ilanga na wapote kaluni nandu ila moni umathaitha mata yangai makumia ngai. Hallelujah. Jubetelo usula wazi anu kukua ukangani esio kwa tabinya petelo sumwikio wake utai unamba kuyana muthenoma mesio kilio mayingo lokangani mona musamba na uongi utembelete ukangani yani
Yani mwana opawa yanga iye moyo ayo Yesu ekuno maraundi okibuni owe atembe to kutembea na ndena shunguli masisi onze masya ni yini maisi ngozi tieta wata ni satani kana hicho cha ngozi tieta wata ede imo Yesu amea ti de imo ninye na amea de imo de wana chao na mabindi na mwi amea de imo kwenda kwata imo iwe wetelo amwe ede wishua niwe ede niwe ede cha ukweli Yesu niwe amwe mbitenuke ede niwe Yesu amweoka ulabetelo yu mwikio wake nubikie kiwango cha nature ni kana density ya mwi wa mundu ni higher than density ya kiwu kwa mundu ndatembela kiwune lakini asiethia niwe mwi mbitenuke aingi no nature ewe Yesu huka na maandiko masha na betelo atembela kiwune andete balabe mwi haleluya kwa mwikio ni wiana na itina wawa ukiti waka umwe umanako ukitaka wakeli haleluya kwa neme ya kukililwa maundu amwe pinya ikunenga mwikio uthonokete ula wina gwina bwitina ukaisha mundu muka andiwa wanzerafadhi na wasunemu ondela mathayo kiwesiana kilomo akadie ngai no mwasya niguo na manaka na piu we muthukumi wa ngai haleluya ko with a wish ngai ya induma kula mui no kai kwenyu kila wachuma kwacha no kethia ona mutaendete makanisa ni kula muthaithia mwambo thaitha kiuma kiki akwa Lazaro pe kitumi cha ngai pe kitumi cha mwai kutukomania haleluya na pe makao amwe na ilio kukitia amen na nienda tuboye mboya simbu nienda kila monga mite maune maku onethia wi mucio onethia wi hoteli ni we bokwe kana acheiki tenendo ithukicio bo we wona mwene hoteli ayikia TV mwithukicio bo we leo manyona ke muthukumi wa ngai nienda kila mundu ungame maune maku na nienda tuikie mwiya ibamwe umundi nienda uboya makawala wisilite madina na monya masyo na mwiya nuni asainite ukukitea talakana ni wakilia kausu binya sietwane ya Yesu talakana bala wobe chobo ni chathela talakana bala kikuki kwetele ni chabetangwa talakana makwani ala mumaitha ayitembe wako bene sindu syaku ni makanzo wasitwane ya Yesu talakana ula nundu embesa ebangite kubena kitheka besa syake ni siathela sitwane ya Yesu na kitheka chaku ni watungiwa muthukumi wa ngai ukwiwa hata wabika muthia etha ni asainitwe kiini ngai itulumo ni ciubindia ciitwane ya Yesu na iutani ni ciubindia na miomo ila wakunangie mubinguka ibinguka ciitwane ya Yesu Kristo mwana ngai ila withayo chonthe kila yoba withitwa ukwatanitie nakwa ni kondu wacho ni kwitisia ciitwane ya Yesu yoba sindu ila wathite andu maku halama ukitama kau na wanenga mumo wako ukitakunduo inabindithia maitha inabindithia makao inaumania kilo wau inaumania kila chalia inaumania kila thina kunyamavu wabishini kuone wabalodhukuma kuthinwa ministry nilodhukuma na kubindithia ciitwane ya Yesu Kristo makao maithe kana mithanga na mabindithia ciitwane ya Yesu Kristo kiyo kondu asiana shaku ni chabi kamuthia oso tanu na binya oso kilio na muo isi Kristo inaomboanga mokuta mayeliko inaomboa mokuta mayeliko anina bindithio ngawa
thayo inabindirio kanga wa biashara inabindirio kanga wa ministry ula wina yutani ndui kuyangalawani sura kikitwe ngalawani kikubikia ishitwani ya Yesu Kristo hosa utungisho wa sindu shako hosa thayo no ukoboshe haingi balamu ya Yesu wako ya uinge uende bayikindu kiusia balamu ya Yesu wa utuma bayudhu kuikusia balamu ya Yesu wa utuma nudhiubike onokanga wachavuka ukanga bindia abike balama atuma ni Yesu musumbi wa sumbi ni ngutaya na kunenebya nundo ni weka ngatho nutayo ni siako shetani ya Yesu Kristo nitwaboya. Amen. 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 Endea na chalo. Endea na chalo. Mubaka mwingo yonge. Nundu mwiye ya kuiye. Tuinge. Mwingo yonge wa ukanga. Paya katikati wa ukanga. Mutwano waku ndwithelea ukangani wa thayo. Ministry yaku ndithelea pau emotion yo kuthela no kuendea. Wia wa moko maku ndwanangikia pau no kuendea. Sitwani ya Yesu Kristo. Mwiye witu na ngai waitu. Nenga andu maku binya. Okitulumililia mwikeyoni. Sitwani ya Yesu nitwaboya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngaindeka. Mwiya iniweka. Mwiya niweanisia. Hallelujah. Ningwiwa. Niweka. Amen. Nienda. Tuwase mwanya uyengi. Umondiri muthenya witu wa muthia wa mission ila moye yetu kondo wa kungamia ngalama ila itialete sitwani ya Yesu Kristo wose dembo ya pamana kutungia mwe mubea nundu ala wakwikia na laweka musini wako na laweka thayuni wako se twaseinde mbositu ishitwani ya Yesu Kristo. Haleluya. Majekeka na tuikwenda support ya kutuimino Kelia mission. Dienda uboya. Na hedhia ni wiki ite. Ozandembo ya kutunga mubea. Ozandembo ya kutunga mubea. Haleluya. Onethia ndui unaikia. Mwe kwande twela muthukumi waku anena ni kwatania nake diambia nguye abalamu ewu akanewe ciana na ambia uboya ndesi kanala kila kiende katimboya ni mwikio sacrifice nisio ngai wenda kuma kwake kila ngai yokwenda kuma kwaku au nenge kilo kwenda kuma kwake. Amen. Baitonyeko kethia kai mutavie baisotonyeko kethia kila ngai wenda kuma kwakwa na kilo enda kuma kwaku no mboya baitonyeka uzuno bongo kai mutungilile sindu ila mwiwe amu kwitia ngai mawia mukamwita cia sindu baitonyeko kethia ayunga ikilo kwenda kuma kwaku yani wake ni umuboye umwitie sindu ilo kwenda na we na wia wake ngainde sotu malaika kumetu ni maetembeza maka etembeza basi ile si fake nunu mbesa cia Kenya iso yoba yasue tuni iso bewa bayo luandi kwa ube undu alaika moka notice ya Kenya maete ngai yethu he corrupt ethu emulusa na keti mulusa kwa ngai sindu ila tukwenda kuma kwake na ameki ashua pe mabata mewe yani wake kwa
aete tuetete tukite kusolve mathina make mamuya wake na ke isolve mabata maitu. Hallelujah. In fact ethia wendo tabu ugo usuni ugo mabinda maingi ngaiye kau aeta ebata wa uya wake na lao ndemo sabata wa uya wa mwiye ni makomana wiko ma mwiye ko tuibonya mwiye ni utungia mubia nundu wa ndeto yaku ni wanena na itu na wasio motheu na nitwewa Yehova dembo hithi twaete kwaku tuetete mabata maitu na tuchuma mbe waku tukaume no sungio sungi andu maku ngosio ikwate muo no kwitaithia nundu wi musio sitwa ni ya Yesu Kristo ni twaboya. Amen. Ni sawa kumumisha mwinzembo situ ala tumbene ba kanisani au ina zembo yaku eteba alangi mutena cash wina simosa simo yaku na otuma namba nisu eba screen namba su ya 0714 idi ya maundu ana number 1 iya nzembo na ilungusie 10 number 2 wandike SMS number 3 yetheo inabata ututabie na ukuneona mbesu wangu ni itu nenania. Hallelujah. Na chakana na mbesu na utume kilungu che 10 bau tonya kwithia wibasa na ngai ikwasa ini kuya tithe yaku tumia Pastor Lazarus wewe wasia wango wa utabio ikachunga iwo utabio nicho chawo uibuna ndwe mutangie ondo chalo cha mundu kwenda ni nanga ichambe ya no tangio boya mboye ya kumbulana ya siamu ya Yesu nina umbulana isi yakwa ndekea mabiti onde andika situ ako ebukuni ya thayo no indwekeria mwana waku sitwani ya Yesu ninaboya. Amen. Beba wangai ni boyo kalumelelie ala onde umbulana isio no kama nenge mumo ulo kila siana ina satani vinya ukamea niya sitwani ya Yesu ni twaboya. Amen. Andwala mwenzeluni ilala ambiuka mutungu kwa mutoni kathumbi kalu kanyoni mwanzenge kwa kakuthi kamoyoni kamutisia etoloni miwani kaliluni thokoa tumila chambo thokoa ndaluni mbao mungaluke buoni kwa cheluka mutungu kalikoni kebulu ngo nangu tafadhali sanana tuko maneiva za tani kiwanzani tuminukilie ubo wa mwiye Yehova ndamwathima na mwikaneza na muno muno andu mabaye bia ni kwa mutuni mwikale kuka. Amen. Zimefungwa